Ovvjament il-qudiem. Ħaninżlu l-isfel, ħajkonna l-weights f'idejna u ħanintefgħu l-ewwel bridge position. Jiġifieri ħanollu l-ħibs il fuq u minn hawnhekk il-weights ħanoqduhom chest height, l-istess level, u ħammorru għal chest press. Jiġifieri ħanniżlu l-isfel 90 degrees and we're going to lift up. Il-ħibs dejjem ħajibqgħu mollijin. Relax a bit. Minn hawnhekk ħanerġgħu noqogħdu bridge position, però idejna darba ħajmorru sideways. Jiġifieri minn hawnhekk ħammorru out and then in. Last one. Ħanniżlu l-isfel, il-weights ħanamluhom fil-ġemp bħalissa u ħanduru nħarsu bil-kontra. Li ħanamlu hawnhekk ħankunu in a plank position, ħammorru open close u mbagħad ħanollu l-fuq u nollu l-fuq. Min ma jistax jagħmilhom tistgħu tniżlu sieq u l-oħra tagħmel tap, lift up and up. 3, 2, 1, open, close, lift and lift. Importanti li dejjem ikonna il-patata l-isfel u żaqna l-ġewwa. Last one. Lift and lift. L-aħħar waħda, nifna naqra żgħira ta' break, ħammorru shoulder taps. Jiġifieri minn hawnhekk ħanerġgħu noqogħdu plank position u ħammorru taps. Tajjeb, in 3, 2, 1, kunu plank position, tap and tap. Imma jistax you can keep the knees down u l-patata dejjem l-isfel. Relax, bring the hips back and lift up. Thank you very much. Narawkom darba oħra.